Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana. We tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Utulai na o tu matanga, mo takao no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, mo takao no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e toko o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Ko kore ke u hufanga mo he tala malo e whanua. Kau mai ngahi tala whakatapu kotoa pe, whakatapu atu pa mihen. Talangata e te au whai ktua mama o ka ata e whainga maari e koe ni. Ke whakahoka atoa i mo polokalama koe a whatu whanua fo au ki he weekend. Nengo bena kai ke lava hata o polokalama ko osi, ka ku mao e whainga maari e i he pongpongin ke lava ke mao e whainga maari e whakafofonga ke ma whakakato atu e tau polokalama koe ia. Ki he wiki ko osi talu e ose tau whiri, pia pehe fo ki he weekend. O ku whatawange pe kainga, ku ongolere et pe ke tiki motol, tau polokalama, muka tak pe kai ke lava ke notice e tau polokalama, ka ko tui pe ko na ku osi o atu pe ke tiki motol ko doa pe, ko tui asset pe ho pe si, lava ke mo kau mai ke tau kau whatahe tau polokalama ko e ahoni. Ia honi fo ko whiawhia ke tau tailere e whafofunga paula piven piukal, lava ke ma whahoka te tau polokalama ko ia. Ni piven mau tau mau e pongpongin. Whewheha ke piven talu e ose whiri te ke mau whainga maari e ke whakatala noa ke te koe ka ko tui koe fufua whainga maari e en. Whewheha ke piven.
Alo solo malo mo fa mali ko ya. Ko le te vi ki hu fa te pe pa tapu. Ko ke mon ko tale o se Filipe te ke ma fa mali. Ko ku o malo ko toki hi foi na ki mi he va. Aku toki ground je na ku vai va. Lai pe ho mai ke le ki po ga pa pe ke tale le bonbon. Ko tal po o se awa fa ya mo le mai pe Christmas yo le mai e pe ngai. Ai wa we ngai ya malolo. Ka ko toki tango tu foi ne ke toki. Pa si o ke moving forward me ni. Kai fo ke ko me ko no ko kai fo ke fu ne ke lava ta si o ke ngai ono unfold mai me ni ko pare aki pe fo mau fa malo be mau hoko ko me ngau he ne po me ngau invisible hand working behind he o ko ye lo si o ya na ka to e me ko hoko the way it happened na lava to ta i mama ni o fo tutu it all happened anga ha fo pasol na fo tutu ya me fi tu ke it all happened the way it is go flying go na ke na fu pay attention the details completely missed the point and I will have a photo ngai I mean why forget law I lost it up it's very clear you do what is right and the right thing will fall for you even if you intend pay ayo mari pe o me ko mari pe mo funky detail is unfold my eye e ven ko tal fo ke o ko ni ai fili ko dui ko mahino ile le ai tu unga ko ku ai aho ko na fa fili ko nga na o ma fa nga mari I he básico na hanga ko ke hu at kiloto pa ko ma tango tu ko ya ku ma la peke ma ngo ya tu ai fa nga tension ko o fa ko fili fa halo to fo ko fa nga fili ta pau ko inga he ku tamani ku mo si o ke hikini ma ke mo ilo ko hai Nemo te tau lava peo o fika i atu. I anga koe mo ngahi area mo ngahi mea tau whanong ki ai. Ka ko taimi ko ke whaia e whakahalo tō ko taimi ia o tai pau ia he whiri. I ta whaako tahana nau whakaukau pete nau hikuna. I ta whaakau mo tonuna mo whakaukau te mo hikuna. Kana e peki taimi he lotonga koe o e whamalanga mo ngahi mea pehe. Ne hangai pe tai pau holo pepe be ua holo a mau tolu e mau whakaukau atu ka ko tu ko mo tolu ko na mo fai holo ngahi area na mo whapapau pe mo tolu me mo tu ki ai ko hanga ho wakai ki he osiko ni ai whiri mahino o ku na mo expect ya o mo fika o tahano pe ko me ko na hoko na kai ke mo whakaukau na mo whakaukau pe kai na kai ke mo amanaki e fuwa o ki ai tunga ko ai whiri na ku whakakaukau pe e au ki ai. Ka pata in a worst case scenario na whakaukau pe te mau malo. Ta tau e pe. Na whakaukau pe te mau malo. But if koe best case scenario e au e whiga ki tō tahano. Aike, kumoni whoke ka koe mahali e hoke mea koe ni solo he kono inga koe whakaukau koe a aku. Ka pao na koe ke drive e mea koe ni ke whakangatai, ke oa ngau e ke whatau hosi. Nai toi palpare malahi ani. He koe kusio, hanga he foi integrity, foi dignity koe hono tau fitu. Ke ngau e ke whatau hosi e sa basis ko e unga e ke fōma ke pureanga.
he kono moni fo na bauhanga katoa pe ki vote of no confidence. Ko foi a fe ko vote of no confidence no how he foi vote me people foi pa foi go ni. I he na ka ju fa tonga ya ko tai mo na mau pase he vote. Na si o le va go fa ngamari. It's an opportunity que tala noai ai fonga ke fotua ke paremia mai no si foi paremia ka ko fonga ko fa ke foto anga maheni ko de os pe fili paremia os mahino ke ta ko doia ko hai minister anga maheni pani to ga kai vini u te ya te ke fa se mai no ya ko kai mo o hake tala noa ko anga maheni ai me go to clarify ai te ma go ke rethink at for processing hanga he me go ni o ene hanga tokoni au pito ki hono whakakaukaua ai foi whakalere whakalao for system kulahi ko foi process ko ni o kuna ko ilahi a whalearea ki henga tono no o fatu lao go ki he foi liu go he wano hongfulu tono no go ya hanga he umea go ni o na kai ke anticipating ai go siona vai hono scrutinize paka process go mea go fa o system pe go lao you must addressing a scenario go to ape mo hono pathway in a scenario go mea hoko o wifi for flow of clauses go as process ke forward scenario o pau ke ne hentol go pare mo go heni hoko ka scenario that has never happened before ina ikage lava na to anticipate malava o me go go na lawa ya go fa inga mali he ko fa nga ta solo we kai ko fa party ko tau pe ko nga party go le party we fa party de sinolo to tai mo o se go tu hi fa de sinolo o si kiria nga po tu ai party le ai fo ka party ba do ya so que ma inga go reva au no tau stu fa tau hosi ka mata ke tala no ai formations afainga formations patana kono tano mo ho eki fahinga cooperations lava ke mautu fakatahai o nga we ai go me beno ku mahino le mai o foi kaveinga pe ke mau nga we aki ke mautu fata ke go nga ko mau mai mo vete pe kawa mo ho eki ke pule ile tu kawa fo ai que a ureva foi ultimate outcome ya e mauto gangare wa fret leva kilalo ai mechanisms mo process que ensure o governance ai que ko ngahi u asimai u me fo o ia he foi dimension go ni ka kono sai o kore mau be o mai o me tuku mai funga te pile tau tano he mama pa je usai ge o tala no e mo ho lo to afare pa to ko mai le vai ke fai tutunia pa wa issue hata o mai ki funga te pile ke mama ai go foi process e mo go through e tai mini tau tala no fo ke tai milahi ke liliu e piven tau kawe I he tokolahi ko ngā ke liliu ai mea koe na tau whaho ke liliu ke ngau whakataha e toko taha fitu au tau talanoa foki he taimilahi na ta whaapolo kalama he taimina teke ke whare area ai o kulawa peo whae ngā ue mei tua ka aku toe lawa ange o toe lahi ange ngā ue te tau ki loto whae whare area ka guai me talanoa foki talanoa he kakai o kulawa peo whae whakaanga ai ai loto whare area ka apte sayang e time te mo whauai hapureanga ku mo iai ke mo o ai me ko o ku mo
tala noa ki ai, ke sio ke ka kai koe whanua. Ka koe mea ulot fo kia I whakaukau, kua pau ke mau e pure anga. Ka koe kuhinga I whatala noa tu, na ia e whainga maari e pia kua e ni iu nau tuku aki, na pehe ko koe mo tonga tapu mo ewa tahataha. Na mo mawahe mo me he timi, na mo loto mo aia ke mo to timi koe pure anga. Mahino peka te au ia, no mo oni e tala noa, ka koe whata pe ki ai, ka ko mahina fo ke te au na mo feinga, ke o mai e toko ai kau whakafonga ka kai he ta whake taha, ke mo tala noa, ke hawhainga mea e lava ke mo sio ki ai I he move forward. Pea hange ka deo na mo whamatala na ea o mo whakataha tu o tolu. Pea hau peke tu unga ku o follow apart ai whakaukau o ki kai ke lava. Ka au ku iai fuke ai mahu inga ia ai ka kai ia. Ke ose ange mea kai ko mo ko tau whainga pe he liriu ke lava o puke katoa mai toko tawhitu, kai ke mo pure anga. Na ose ange mea ia ku mo os katoa pe he ose ange kokoe, ai whi mea ko ni mo itu ako toa pe mo tolu, kai ke pure anga pe kai kehe ia, ka mahu inga ke ka aguririu e pure anga ko inga ko whainga whanga e o ki nau tolu, o mahu inga ke liriu kai alatu haka kai fo o whahoko inga ue. E piveni ko ha ho makai ke tawhaaki ko ia. Ko ia ko mai no beo ia ngai whamatala ko ia ai na kukanga o mai. O ai fuke lau pe ko talk sparks at things that they do not understand. Ko hunga pe longo ai ko ia pe mea ko ia nau mai no. Kia ue ko lava uia o lava uia o remain focused I the issue of hand. Ka ignore whenga. O kui kai ke iai ha mea ia. Ko rau. Circumstances to change. Okay? So our response to the situation to change. Kia au. Na iai foi taimi na aku hanga o whakatoka ngai. O kui kai ke evil intentions e kaho e kia. That is us. Na ba na ke mantu na os ha upea ia o mensinia he tapolo kalama kana unula lava si o ke evil intentions e ka whafonka kai so go fehu I lewa I he whakaukau ko ia ka pau ka composition o whare area o ku hinga ke tahape o hinga let's see if we can make it work. Kata ilo and function and when a role. Koi foi manga whago na tau hawa he wants mo fotu paremia. Na e mahino rewa ke ho eiki ai na role na utot. Ka oate whakaukau ni solo. Koi uhinga e nau whiri mai na doki whare area. Na e whiri mai na tolu kai ko hafonga whakatemo ka alatia. Na e whiri mai na tolu he fonga whakasosiare. Social organization. Sai. Ko whiri ko mautolu ki loto, whiri mai mautoli he whaunga whakatemo ka alati. Pe ku vai, pe ku malohi te tis beside the point. Sai. Koe rolo koe uhinga whoke noble man, in the context of noble. Whiri koe noble. Koe kakaia na nau, they have a higher duty and responsibility. Social and moral responsibility. Now tolia now whaka uta whakalelei despite I anga ulu a majority. Koe mea koe hanga o mai ai mo tolo a Singapore mo tataki a riko aniu ke hoko ia koe mea kune kaiti. Koe ki kasa eke ne kaiti. E kutui koe whaunga eke ala whanua hange koe ni. Hanga kau media, Western media, whakaanga ia riko aniu na ne tui ke freedom of press, freedom of speech. He time na nau kei pipike ki Malaysia. Koe ne hao koko o whalere koko a Singapore. Ka ne hanga rewa ia restricted the access ia hange ne mei I lead hange koe ni.
ko issue na ne pehe ko issue ko pe ko ha national language ke nau ke ngawe ke Singapore ko issue ko ne ke ne hanga o mai ke public opinion issue ko ne ui be ne kabineti o convince ne kabineti ke ngawe ke English is a national language ke ko na ne tui ka o atu ke kakai e longoa a kausia ina ha me ko pese te fitu no ai ak nauto so o time ko na ai pa ne hangre vai ki restricted pa ne ui le vai taki ko pe ko community ko kausia ina drang if you want peace you don't push the policy ko ai ko hinga pe e solo pe ko e di kwani I know Singapore better than you are na ikai ko uhinga na ia ke na ikai ke ko ne lau mali na to la bekia ke melino fonua pe anti corrupt pe puanga ai ko fika venga e ua ai ko sio ai he taimini he mahino e fu I volo ko fatonga he ka fofonga kai ai no taulava pe sio u pe na to no ai pe na to le panga tu ka o fai pe ona loto upe fa hinga ke na pe na to tu kwa ki ka to ka tama ko no ko vi ka to na to ko ka to na to ka ko ya pe ma ni ko fa hinga I vole ko sio atu ka pau he kai ke toka ngai ki na he manga fa ko ni fa te ka kai fonwa he ko tala no ke electoral college ko mekanismia pe ko process na hanga ka fat fonwa America o implement ke hanga he foi college ko ya o faka tonu faka poto I feel it all right go America ko majority does not necessarily you be the president pa ke ya le o ya electoral college ke na lava faka tono ke na lava o lava civi e pego America ya malava pe hata haya kene ne popularity e ski state pe fiha ake fonga kaka ake ngai fonga kaka ai tonga ni anga ko bribery o fonga pe o e filia kakai o ma o na to majority pa na mai na to kai la mai fa ho maulo to ho maulo majority majority kaka ai ko role le vai a nobleman ko electoral college o na usio mai pe ko poto ai ko usio was fononga mai foi process ko foi process ne ta foi tu e prea o winga mau e ho e ki ma fata ke pe ke fe mau no aki ke na unga hi role mo mau role e ko tunga fa minister ya solo he tu ga go tunga fa se va nitia pau ke ha ko lere he fe mai ka kai pau ke ha ko o pupuha ia pau ke ha ko he kai te ke ha pe ko fo ha ke fa langi ai ko go ya ma heni tau si wai e ko o pehe ono takaki ona society ke maupo pau ke rakso mai me kautaki ona mau ngai ai kakai e to grava he kakai o anga ka nau tole nau e nau frapa unless and until we can do that he kai pe ha me de tau fala kai piven ke tunga foki ku ai ko na ke tala no ala hi foki ki fratau hosi ya pe mahino ko konga i he osi ko Filipe ma ko he paremia ko konga i ta ho fia ko inga na imagino na ke tau nga hiarea ni ina na fakau ko ke fai fratau hosi na ke tau nga hiarea pe he na malo hi pe no Filipe paremia pe to gwang ke ne Filipe kapneti ko osi ne Filipe paremia ni aho wafa ko aho wa valuen wofi foki ke fotu e pure anga o ku ko foi va time ko ne osi Filipe paremia o ku fa tau hosi pe ku ke lere pe he ka venga ko ya tuanga pe ke paremia ke ne Filipe ai kapneti mole taha o ko je una le ke te fa tau hosi a o se Filipe paremia ya o ku he paremia ya ma fai fa ko distruton ene Filipe me ka ministra regardless
ka ko no le en solo nei kai ke tau hose ngai tunga portfolio ke pe ko mo o pare mia ki hata ki hata e ko no mo ni dai fai pe fa tau hose ai fai ga ko nai tu vai na fa tau hose na to ave pombo go fai fili kana kai pe ke to ngau e mau e pau tafaki ke ko no mo ni na hit home foi to flo la go he hago ne fa mana to ale o la ko foi fagalea fo pa na hago ko fagalea go ke ka e hoko e maunga we ko bebe kapag ke ta kala la otua ai ko foi to flo la ko me ko le hit home ga ko nga ko foi hu ia no fo pe hu ata mai e kai ngo fai lo tu go I fare area no fe we po ha o mai o va he yo ka me mi pa kai na o mai ha fai fe kau ko nga ke na si o ke fai nga integrity sanctity o fai nga ataka yo fai tu ni he ko alwa tu penia o mai pe mo lo tu ia mo nga fa fo noa o mixi pa puri le va mo ni ka fai le va foi tau I va ai mo ai na kwanga fehu ia o ha o nga ko ka jo hanga I lo I toki fe ko toki to fanongo go he foi to ko na ka hanga o mai ya mai no ka tau na ia ko vi son ia mai no ka tau ko me na vi son ia tu po uraki mo ene mahu inga ia ke feka ine fuakava mo lotu ko uhinga ko lele yo ko fai tutoni mo pa ho patongia o fari e ko ta fo ke ne na malanga ko mbea o fare areani o mala ia anga ko monu ia anga ai pa ko foi kiripi ko ena ne o mai ka we foi home run ko e hoko e mau ngā we ko e vewe ka pau o mau whakotūtū ai pure anga aki ai I volo o whatau hosi heko e anga mai nia lau ko e solo dau tuai pe o se whawhise pare mea aia ko e ta bigi mai ni ki hosi Tene foto e pare mea aia ai ko uia ko heka mai ni ki hosi o mai portfolio ko e mako o atau e ko I moti o ku pe mata pe ka hu fo ka to fa hosi mai fa hosi ga lo ke vai na uita na do ai vai na uita na do le ha foi fo ko ni vai me que fai me fo wai ka ki au wai fo ke lau be ko matter of inventions is necessity ko ngai mea ko pau an act of necessity you must do it o me tau lava invent ha me fo e kai e ko sia tau ia ko fo ma ko fa tau hosi o ku hinga ia o ku ke whakatau e ko ia ai mea ku hinga lelei a ke portfolio ai ko na ulave pe au ko mata vai ni whatau hosi wa o ka minister o ku teu ke afra vale maki o ku ke o anga bene minister ana au ke minister o teu ke ane hopo ke o anga bene minister ana he ko ume e ko ia ai ko ki au ko ume e au ko pehe kapa ka ke tau a fe I fai tu ni me ai ka tau muy e agona ki da mai me vision e tu po uaki ka ko tak mahino ka u ia uinga lotu he monite ko to be pa ko fai lotu ka ko ko lotu ngare vai wike ko mau ki vai be lotau mau ka una fa ka tai mi ko solo ko fa be ho lotu mau hi vai ko kore be ke hi fo mai ho pure ai pure le ke ho ko I fare area do ake be ko de ko hi vai mo kore pongi ka ko be ke na to ne to ki ai ke to ga fa da hospital to ke to ga tila pe ke to ai ki algo foi timing sinien na ke ula ba o na ke yo mai no e algo ko to ki foi clip ko na ga ai ake ra ula e ko home run
Peo alo I peo ke mau ngai whataha o convince na tol ke mawas. Mawas ave o tu e prea fo e mau whalala ke o tua. E mama lo tumbo yako. Kai tu koe whata hosi. Ai ko foi whainga tāre wani e taimin. Ai ko foi tu rewa koe ne taimini. Ai ko pehe, ai ko anga ne e whetutaki mai mitia. Ko anga mai ni ko ne ospe foto e pare mea ku ui mai ne lisi. Ko tanga iyo ko anga mai ni ya. Ka ko fonga fo o e niau tau ngā ki. Pau ke whakapoto hono whirio. E ko fo I hala whanonga ni ne kei ke amanaki hata hai kia. Na mahino pe fok piveni ko kau no perete na tisai te fili. Ko ngai na e fai ko e pure angare ore o taimi ko ia. Na claim na kau tama pe to valo hiva on full. O ki mo tolu ko na mo fahu ko e Evans na mo claim yo mo kai. Ko mahino le mai e hanga he kau no pereo tisai te fili ko ia. Pero taimi ko na me ai ko e a nuku ko ki he mau sapate. Na aku wongo I loto whare area ku ko hange ka te au e whire ka no pere ta wha ko ne Evans asa keke. Pea taimi kona me ko a tui a hanga na ko ne pehe ko mau loto taha. Pea ku ai pe mau makatuunga. O kere mi taha ia e mau whiri na ni whakalotoa mau tolu. Ko ke mau pula ko ke mau ha. Kana mau loto taha ke makatuunga. Kana whehu e makatuunga ko ia ko ngahe lape fokia. Ke mau whehu ia tope, ko ha makatuunga au ku watu, au ku mau whia mau hakau hangahi lakanga minista ko makatuunga ia ke mau whiri ai hapuri anga miongo tafa aki. Kena kai ntalama ia makatuunga. Ka ko hanga mau whakau watu, ko hana makatuunga kau no pere. Mala peko makatuunga lirei. Ke nau tu mau he makatuunga ke pure I lirei fonua. Ka ko hanga fuke whakau tu ko ngai koe nakai gene o mai makatuunga. Ko tu ko ka no pere ta nim ko fehu ia tu ko makatuunga na tala no ka tu anga na ku mahino atu ka motol ko ha makatuunga ko hanga hilakanga I kabineti pe ku makatuunga ke he pe ia ka no pere ku hinga I enau fili to whakau ia me lakanga he kabineti ene ka ki whakatau hosia ko da gulave ke nau whatongia electoral college ko nau makatuunga e pure I lirei whanua. Nau hoko ko tau hika kai mo au whiwala ngene ai. O nau makatu. Koi. Maria peto. E piven ko tu unga foki tai nimi o ku matu ko ne fuoloa no ka ke hui kabineti. Ko lahi yang ngai mea ke ko tau lawa ke tau lau he ngai he social media ngai ongo. O ku o si ai foki no tuku aki pe he ko mau o tangata ko he patoa. A piveni pe mo mateni. Kuna osi alu na wai ke ho e ki o tem fu na nga e ku pipi mo ya ke ho e ki u fanga fata pu ka ko nga ko na e ko nga na ke lau ho ma te ho fa malanga ko fa area pa ku fa ia to lahi na to hi mai I faka ko ni na pe he ko he ko nga rea ko na ke lau ko I ho me ko fa area na ke pe he alo tala ke kuini malo ma u fa nga mari ke mau au ngai ke fonua pa ke to ha fatongia ko whanau e ni ke to pe ka tahaya ko challenge ma inga ia ku ongo ia ka kai to lahi ka kai na nau fitu taki mai ke deu e mau tala no ko he ku ala to whanongo me aku na hanga mensi ni mai foi kupu ile ko ni aku ongo ia ka nau tole whakau ko ia ka te ai ha fatongia ko whanau e ni ke to pe ko hana ke whakau wai ke whamalanga he whakau ko ni piven. Oia, popin pe ai mea ia ki he kono moni solo nei. Nei kai kia whakau ke utoi I Malangi. Ka kai taunga nau tangu tua I koe o laki present pe ungai. O ngai au e aku mismatch. O kai hange ni au nau whakau koe o sene whililahi. Hange ni a te o ate e whakau koe ni solo. E disappointed kulupu ko ni paremia. Pena e anga whewhe nau whakau ki au tau pehe na nau koe na whakawhisi. Pe ko tau pehe na holomui. Aia
o hange ha kaha o ku holo mui mai be o furi he ta hanga ki mui pa to haupe tamatata ko ku inga pe na anga fe o ko ke no fo fakau atunga atamai le ai grupo hanga fe na fakau o withdraw a confidenia to withdraw mai ma confidenia ka ho eki ke tu hifo paremia pe hifo pe paremia furi ya ke peta te ke ma da no ki mo ka tu ya me muy pa na te o mai aki ta me fa ga tu i pe ko ka no pere pe ko hato tape he fu mama ni ke mo i pe fe ho na ata mai ke nau toi nau hifo pe ko ke pina hanga ki mo pa nau ki holo mui pe o furi ke pi ki mui toi ha pe vui me da tau pe ya nau lau ya ko tala tau o lau ya ko anga tu na ku ongo ya pito he ko no hinga ni solo ko no hinga ko au nau advice nau tol o te maha mo nominations bring the nation together pe kone osi ko o te nomination na mautolu osi ko ya na o mai lewa ke mautala no ai ake uhinga le rei pa na o ane whakatata mai no ko ni he mau whakataha o ku ke pehe mira mla tu o ku uhinga le lei ke o ato vata huia o he tongi ko ai ko uhinga pehe uhinga ke o ai ke mau whakatau ho si ka mau toki osi ai ke honorable pe mau foto e pare mia o si ba mau to ma le vatala no o si ko na ko vale o bito pe uia he na fok na tolia o mai e na candidate ai ko me le na imagino ga te au o ku mahino pe ata mai o mahalo ku lahi ngai tai mensin ke ta te tau tok diskava tau dol amoi e ko na moni na mai ko na mai na tolia ke fokotu wange na tol ke na ko na to ko pare mia pega pa ke na pare mia o mai ke na to ko pare mia pe wange mo na ka minista ai ke au ko fakatau ho sia na ke na mai ma to na tolia mai la mari nga o fata pe na ko ai ko opsione ke fihia na fakau ko no e ke ko ki e wa ta pe ko vai ka pa e ta pe ta no nation ni anga le fe le vai ta nga we fa ta ke e wa ta mo ile ka ke sia a fare ale ka ba ka ke sai opposition ni ka mo to ka opposition le rei ka mo to ka opposition le rei go nga na mo os kabineti mo na mo os pare mia ila dai mo no fa nga me mo to ko ti ka tu ai ko nga we fa ta wa ta yo na mo le mo to ko ma fe nga de ke ta nga we fa ta ma o te mata vai ka na mo o si nga mo to ma to ka ko ma me le fa go ate u me ke fa le ya ke ta nga we na ke mo fa no wa ta mo lo ka fa te mo fa nga mai ma to te ma ta le mo to fa le ile va nga we ke ko ka we fa ta na me fo que a baba da hano I fare area mana tu I nane o mai fi fakau e ua na ko mana do ai uruak ko ku toton fakonis tu ton eni ke u candidate ke hoko pare mia ua o ku kai ko se so vare ni au go bria mi waskela tu ko fi fakau ma inga ena ne o mai ku wen toton frala ke candidate o mai no fa matala ko ke mai io ka ko nga ko sa vale ne tu mai muy te ke tu ya era me vede ne convince ka io ko sa vale dia ko sa vale ne tu anto no tu ai ko ulao e ko furi pe tata ko tata na hangi mo ko tu furi ya ka muy ki mo Tonton fakoni sutone ya solo kai ke ai no ia ko kuhinga ke manga fa ko ni
Mo imagino ai tai fe mali withdraw confident na fio. Ke au go me go na uhinga go hake go e tala no go e ki he tai ngona fa hoko mai ai. Ha fo ke tala fe ka o ku ni hanga ku fanga ta ia ke fa hoko ya I kantali ai ko no fo ha in total. Pako hame ku whainga tā ia ke ni hanga whakahoko atu o ne ongo I mawhasia o tapoki betaka tai ki o peatu. Alo tala ke kuiti. Wa malo atu mau whainga maari ke mau aonga ke hono. Waka toia hawhatongi au toi koe whanau in ke toi. Koe whainga lau maari ka te uko o te rewa ki pui tu ai mea koe ni. Koe tamai koe o tangata iki koe ni koe muntoko hine re tali ai. Nai kau ia hono tā he tau tahi, he tūtuna tupo urua ki he tahawalu ni ma. Hono whakatanga I koe lotu. Nau tau nau tu mounga mei toloa. Koe lahi koe ai, koe ko sosaya mau whapea. Ai nea kou hawa iau. Pea koe sisi koe sosaya mau whapea koe hine re tali ai. Anh go na hawa go na enere go ni fa ingo ka kemi kana na fa to mamalo lo maire I toloa ta valu fitua ta valu fitfa ta valu fitono go fito tol kana ui be moritoni go e sanga na ilai he natula ho natula na ga nau ya alureva na nau ngau fa misnare ka to ape na iko tante ai hoa o saya mak fa pe o se luaya o pa peke ka koe fe fa uhi ko ya na ikai au pito ke anga tu e mau fanga ku ko rea ko ni na fa ai pe mo time nei wa ho ka ta ka tu po niwa o tu poto ai mo kala la na lama I tamte o tali ga tu po ni wa na to mali nge tali ga pe sai be ko plas be fina ya ko ke tu hau be ga fina ba o ene tamte ya sai be ke be ke ilo he kakai ko tangata ngatonwa ele ke umate ke pure ile fonwa ko nga foko ko ifeta ki ko ya ko hola tupo mo ofo me mo aki baba o unga ke o mo tau te ina ko ni pa uki le va tau tahi ke na mai o tante tu kwa uhinga be ko pure kovi ta no ko marina lahi ka kaina mate he foi pogo ya e pehebe ponewa neo lahi mate ka aunga nge ki fonua he kono ngai fu ke ko uhinga fatala no he na ko au na hanga wa fatala ngai hake o anga tu ai planko kana ko me ko na mahino ya me agrisi o ko la mari ni liu ni ene pure e mafai e pui o me na ma ya na ya be ne pehe hono e ke gai fe lao e ono o ko tal ga si ka ba ave be ka ba we fe fa mon ga tu ko na tanga na ne sio e ki he mona ki is simple of peace and unity. Ai ko foi me na ne os mahino e ko establishia. Na ne pa toka nga mai ne ka au ke ka no pere fo o. Ai ni ko asi mai ko ni ka wanga tu ko eni. Ai ki au ko tau mo tau tole tau liu ke dato fetong ka no pere pe fetong ne apio. Ko tau mo tau ke liu ke taliui ke atakitua ke pure lao. Ke pure I telefono. O kai ko taliui atakitua ke tau ma o mafai. It was never ta mafai.
ai ko anga ia ko mahino pe ko me ko na ku hanga whakatoa ngai solo ko taimo na rocky withdraw ma he afio a foreign affair pe ai he pure anga e nautari na se hu ima he hai kom du silaka ko kela na fai ai si okay foi confrontation going he vai pare dia ba mo tu o dange hala au pitoia ya wia e kai ke falala o ke pure anga na e fatu ake me ko fata o hos ke tuku ai ka o e fa na o mo na o hako kai ke falala o ke e historia mono atakai even ka ba e tiktato petuia te o ke pui fea me pe awia e fainga corruption e fata o hosi o fata o hosi is the root o root e pare mala ia ponwan ko me go na ga eu to hesitate au na ya o pe o se ka o tama engineer que tu ko engineer ko me te hui ki agia because I was very convinced about the taunga ke fata hosi there is no difference e foki bege ule te tawape kapaveve o fetong me ke kapave ai pe ga te ufi cabinet ya ke mauinga ngau ke puke a fainga texto principle ke mahino ko mauinga ia ke pure le ponma ya ku o pe ke o cabinet ko nga pe fota sek ko te hu o cabinet ai ko u me ga to ga te mau to tala no ya e kono moni foki ko isi weni o fefeka ka ulahi lai pe o mai to tai to kanga hange pe ni solo ko tala no ko ke fuakava moni ana foi tau ni te au fa fitu ngawa ko fuakava tau metaval fitni e era la batalla fatonga o ko ai me tu fe al ko hu tu ko an ko fakau ma inga fatongia ke kava e nau ko no sai o lau e whakatonga pa lau e whakapalangi kupu ko nistuto ne ko tope po kupu lau ko tope ko hono uhinga ke ulawa sio ke intentions mahino ga we whakarea whairea whalava ke te maupala taimoko lau whakatolo ua i pa te ulawa rewa sio ke true intentions o foi pupu i lao pe pupu te ulava lewa o tala ke ai ko foi lea na hanga fatonga i e kono moni ko la ko involve ho popa ulawe u ho popa na tu uni ai tu i na hanga he ka fa mau o reverse tu ne tu ka ko fare ai na mari ai pa na mau inga ia ko na fare au na pe ko fa mau anga mau tolo ene afio e ku inga na ilo malu ai fa mau anga si tu se li ene afio ka ko tu fa con istutone ai un autui o fare hala i tu i ke la pa mo con istone ka ko la mari tu i ke uphold con istutone ene pe una vareva pe o unconstitutional tu ko ko foi idea ko una ke ka palangie na po acaba ko foi idea ko truly loyo ai taimo na ha fe taula ki mo me go ya he wa ki hu fale na ma wi ka pa na ma wi ka ke wa ki neongo na fale i ta ko to tu no ai ko me na talu ne pe kana wongo i pe e au somehow ko me go ni fe ma ke hack ke reach to our attentions ai ko foi manga fa ko ni sol o ko na Uihe pare me mau ki fata e pega wa pamboy ko ka we me na ha o ki e pare me acknowledge ne neongo ko ma fai fa con isu done ko ya que ne file ai cabinet ka wo ne ma we humility que ne consult po ki mautol we ko ni solo we are not a party
Kei kai ke utu ia ko fonga ke maoa kabineti ko fie kabineti. We have to have a kaveinga ground wa amaka tuunga. O kuhinga e maunga we ya kabineti. Kalava ke maunga we fata. So ai ko isi we e ko ha ke faku o ai ha e pie mau o vai mai to he rakolindo vai tahawa. Ai ataha tota mono talenti tu fa ke talenti famsi ke va e meni ma but they are all connected to one body I go meaningful level now purpose when I to konia ga o e gonna na ai mai o pe te hanga fa tonga yo ke one body o ko fu aka bene ta ha ata to wai fu aka ko te mo galat kakato te mai na do ke file o weki wai fu aka ko pulelei te mai na do ke cooperate bo ho weki ba mo tu ga la advance le mai ka kai ai o pe ai ke o pe malo pe wai me fu aka ko paka o ke ilo ko fu aka ko ya de tambo ka wai mo tawa taina ke fu aka ka te ta mai ko te ko ta famsin e ta be fu aka la la pi fenga ke mai no ko fu aka te ta piki gai ka ba pe ke ta be fu aka lo to katlet piven ko imagina ka tau to beta minite ho full pe os da polokala ma ko nga ke hoko atu wa mo wa mna ke fai o ki fe pe tolu te watu he os ko ni ke kolo ape ke lave mai ki ai ko nga ke fie mari ni ko fe ko ni ke ki fe ke te ko mai no mo foto e prenga fo e malava ke ave nga hinga we hala na fo mo oni e nga ko e prenga motua ki he fo ma wanga kai ko foi veu e nai kai ko foi veu e okay ko kuina you got to be stupid not to do that. Ai ko we ko feu e na ke te feu go me be ko pau ke fai ka guia me be he ka to don ke fa hanga o ke oye ko ne tu ko heta ni mi biveni ko amana ki fo ke foto e preanga ko ne ospe fo sta u mo me agua be pe de foto e preanga ko ha time o mo fakau kau pe fakau kau pare mia i ho ma ki ai e lava ke ui ai pe whakahai ke kakai whonua ai kabineti ko e kune hanga whiri. Koe foi processi fo kia ku pe mago ke rock observe. Pau ke rock area mo ene lisi consult pe mo ene afio. Koe. A piste foi processi ko ene ka taulava wange ai whainga maari ke alu ke ene afio. Pau ku tu koe programa na rotonga alu e metikolo pai okalani a fa ku pe maure ke na miche mo pare mia i okalani ke lava fai u franofo ke lava o kamata pe ko pure anga a no was ma na ko minister e ka ikai o to folawe ke feitu pato ki au yo i februari kwa te ki tuai ai ko me go amna ki ai oku os mahin ba foke dogiu mai o me ko ya he mahino he ne consult mo tui ko ha ho portfolio ku osi frarea te pare mia ka ko os frarea pare mia ka ta ha pe ku ke fakau ipe okay fakau ipe ka ku ai conditioner via ka bai ke meet ke ko ia pe ke tawa tai na ne o hange ko grau ma ho inga ia o kai ko foi he ka be ki vaka le e ke ila pe vaka popo pe o ko ka ki au ko mau dokta no ia he ho dan
o mai katoa stakeholder. Pe tala noa solo ko lau mali ko aku ke uhinga lele mau fai tutuni. E ko uhinga lele i pe tene hanga o mai konfitene kakai konfitene ho eki konfitene napia. E ko si pala kuia ba fonga no falele fonua ake fatau hosi. In so far ko talo kamata mai and that's all they knew. Ko fatau hosi be. Pe maratui ko ne hospital pare mea was mahino e hosi au he kai tama al ko ke toi ko ni au finga ke fakau e fakalele ta ha ke e mea ia go mau te faina ta ai e nei fai fa mo ya ka pa na e kai ke ta ai pe ka tama ko ni o ke fa au si na mi lava o fa nga o fa ta mo na ko foi ta fekte te continue to fight o tatawa ipe. He ose foi statement e pare mia he ne whawhisi. Ange ne tukua ki ima ne awhio tukua ki e ospat o whahoko mai ka isake o te whanonge hau eki. Ai o kai ke mahino re waia ka nau keif. Pakapau na nau mai unau anga tua ke tui mai hau eki pa nau mai o pelu. Na mai a pelu mai ke mau tolu ene ka whawhaka kai. Ka maulawa reconsider ngai mechanism mo ngai. Ai a koe lewa me whakatupu ia. Ki he puri pehea mamani. E ka ke nau lava o whakaukau o koe nau mea whai unau whaka ai e whanua ke longoa mo wewa. Koe. Piveni kouti mahalo ku fa eke mai ni ke porque mo oni ke eke to ngai ko e porque mo oni fa alu pesa melia ku ke fa alu kona pe ko como porque la porque alu kona como frata ha porque alu kona ke fare area Pues malanga pues vai lá se foguia o come aí be tá conosco aí foi né solo o taria essa melia o taria ya ngahi whakalanga tala noa tuku hifo pia. Ko fasi sere ata o ne abana bombogi tege o se kau no pia. Stiu mi ko fata ni da fa o fulu bogi. Ai ke ka ko anga fokia ko fotu tala noa ko ai pe ambege ka hawe e solo ka to me be ka even ga pau da bego ko na ki ya sai ga fitu pe ko ke hawe pe let them be ego lau au te ka be tanto he halu pe mo ni ke pe ya ke te anga ki ta fushi mai ngai kale ki o fra ngari le ya ki hata pe te ne fa ngari ko vi ka ta pe ho ko ya mon piveni ko fa o pe o guai ha mau o guai fo ngai tu aqui o ku fu fa mo la hin fai ke bons o processo que que fili ha cabinet mo mea o ku wa o mano pe kilo como extra panga totongi que mo fa mo bons pe ku mo ke le pe pat no mo solo kapau ke mau no no ai go ni ma vai pe o ka ya me que te tai la o ripoti ke vai pe ai go si ai solo te sai ele va ke va fa mana tu mai ko nga ke foto ko ni cabinet fo pe ai ha ki fo ilao ko ia pe ka ke ne la o ripoti fa foki mai ne vai e ko vai fa le ai go ne hu pe ko ne ko te kamata pe ta fa banga wa fa ke wa na wa kamata mai ko ne va to ta pe ta ya na lo ibe agrisio puria ka ko no o ku ai ha ke ko lau e pe ko vonjo o fa more ko ya to extra fa more ya ko me fai ko fa va fa le area que o ma talanga ya e me ka ko mau no fo ko tu mau ke vai ka ke ka folau ya break you ga le fa le area que vai at all time ka sai no ai ha ke ko to ta vale foi me ka ke fo tu e fa foki mai na vai ka ai ha report to ka la ko ke la va ta tikas ma foi isi wai
Pati taki le vai a me ne vai. E koe mea kui e au koe mau panga, ai o mai koe tai o mai mua pe pa ki whare. Piven malo apite mau whainga maari ko tui pe ku wai pe e ngahi whai mahu inga rambo ko tui te toki hoko atuai ka pare osko no while kapineti pata lere ta foi proklama rewa taha ai pe tau tapun ia taun tau toki hoko atu pe i taimi ko lere proklama tau hau ka ko tui ke ngahi whehu ia ko ia au ngai he taimi ko ia ka ngahi fotu tu ka ngai me lava pure anga fa hoko i ta ko ni ka hoko mga i isu pe he ka o te whainga maari ko ni ka pau kwa hamea ke loto ke whakakato ki ai ka ta whaos ki ai pe ta toki si o rewa ke ta programa whaosi I ka so ko au ia ko fia pe au I'm very peaceful ko lava o ko au foi poini o ko ngo yo ku au mai fi lau e ka kai ko to pena na ko hoi mai mo po mai loto mai o ko ngo yo ku I have done something in return ke po fono a falu fo ko ka to e me go ni time will tell ka to e me go ni e ko en sol ko ikiuen ko fili e fai be ka fo ka ge fu mama e me ai que algo ko time kabineti ko ini mahal pun mahina ono ke mahina si koi e malava he foi va time ko ni laku ka do madorito e malava foi va time ko ni laku ka to programa boto aqui to ai o mahu inga ai ko wenga ke ka popo ho pe lotu ho pe fraud mauku and do the right thing. And the right thing will fall for you. Even like I get intent. Mahu inga pito ko toki e talo e ko very peaceful me osko fili. E ko ku mai pe ko solo me ko ku mai pe ko me osko fili aki ko me. E ke fili ka me pa me fili pe me ka fa fa ko to pa hu mai au ki to. Mo ta I mai ko foi mo i mai fo wifi ko a tolo a o te mai ai bia tal pe foi peaceful go ya go ke peaceful po a be ha ko mainly ko na ko foke na te pire o fatona o na fatonia rakia pe mo ko mate au pito me ko fatavos esta mecanism que foto a que por ai ko me na fi ala ya pito ya yo to o si ko ne te ko nge foto ko por anga ko te fatonga e foi dimensions ai mahu inga o pa be me moheka ma hanga tala no ko fanga ta ya mantu solo we are unique and we must respond to the situation accordingly he ui kai ko hafa party en ke faingo fua ono tui foi por anga to ha ke por anga tui foi por anga to ha ke por anga ko ui ko kai ko hapati mautolo mahu inga ke mautala no ana kore leva o mai ho I ke mautala no ha e mahu inga mama e tala no I be fuante pi e wa ta no fo mai bene turi ke o mai ne fema o mai ne timani o mai be te mautala no be matote mama be matote ka ko fakata solo ko famalo ke ka sponsor famalo ke ka popo na tokoni o lo tua mai ai ngawe o pai pa wo fatu o fatu piven fa malo atu lava proclama aoni tala monu atu ke ngai fataha ku keitoi toki toi ta foi proclama taha pa toki lava le ke tauni o fatu piven mo ngawe fa hoko palo solo fa malo te kainga I he lava le ko ta proclama I aoni ki fainga mari ko ni na ku fo mai he ki fatongia ki kolon pe mo trabalho fafo fonga ata he pongpongin afe mai pe I he farikosi o faho ko te tau proclama ko I ahoni pa fa malo la het ke ding motol mo fa manato tu pe ke ding motol ai tau ngahi tu aki ko ni ka ta na wanga sponsor tau ngahi proclama South Pacific Loans val no valungiau val hiva val te ke lava o
Ngawe ake kautaha ko ni ko kautaha eni South Pacific Loans talik tupo o kuna tokoni I hono sponsor ngai proklama ko to pe I he ta'u ne tolu ke ta'u fa e ta'u fengaki pe mo South Pacific Loans. Fica telefoni ena o ku lava ki tuku atu ka pau ga fia mau pe ke fitu utaki fo pe ke tingna tolu ko e page facing store I loto nuk alofa ko iai I he tafaaki ko ia farikosi lava mai ki ai hafa hinga ko ahoni no tonga ava ahoni ko ti male tapuni hafte ahoni ki he ua ka ko ke fema o havala ke fakakato aki ngahi aho fasta ogoni mo ngahi aho lotu lava mai ki page facing store ua fitu tolu ni mau no o ke toli mo fili hena ngahi vala ku lahi au pito I he page facing store ko e farikosi I he Francis Tikas tu beta faaki ko e page facing fica hiva o Whatawhiri Road I nuku alofa hanga atu ke tau mo pe building lava mai ki ai kau ke fia mau kosa ulu wawa mo Francis Tickets e tapuni hoata he ua o ahoni whamanata ki mo tolu na mau homo pare he ngahi lulu Francis Tickets wakai I mau Facebooka sio na kuase a hingoa pe ke mea mai ki koloni I he taimi wawa ai Francis Tickets so claimi ai pare ko ia na ke mau I he lulu o ku ia me ngahi kau take he ku loto ke o atu kau ke u nga ko nga pe telefoni ko ke lava mau ai ngahi kau taha ko ni ka ku famalo ke te motol homo mea mai ka mo mea tau toki felo ngaki I he toi peta foi proclama taha ngena ku fa ko atu ka tau proclama ia I he osiko file paremia ka mo mea